Follow projor, prias bahagian pi syakani kue pak video. Hari ni video kan peni pi kumnungi ya persang banle photoshoot, ki professional photoshoot. Bundang jungi ngimpat ju le photoshoot matakan di sini beningkong bangin ya setup hari ni di setup. Dari Jakarta bangin ju shop office maman kesini di studio bangin le bun bagi ke. Nam tadi sepangin nak sudah le ya kue ka interview but ki dukhot juga GTF hari ni. Tiga hari ni Jakarta tinggal pen hap no ki lights bagi ke. Mamatang setup hang ni kowe ke background ko bangila pen photoshoot ki model bagi we. Di piru pi kwa pe ni video hodo mendekut kumno piru pila ban yo ki dur beler betias tikir long kumno ki dur ngi sepet ya ke setup ke bangila syania hai mama nangsan hani bine super model jungi melawan kenang na syakri ke becengai. Chalo, let's do this. To dan hap pekerjaan syani ke suki. Tingin rak no. Oh. Tumni unek ikrai. A few moments later. Alright, light up kani ka jing pen. Biang ni mata dan stam sundur. Te kani kalong hakani berukam. Temne kalong kuntu. Berkini hike hang tu ti katul akhlat swa te ni yang swa ni kena ban yang du brio ni. Kemuka ben kat bayang brio ni mus sundur tu. Hala ka jong kerukam la jong bentah. Te kamu lapan long model long model mana. Untuk sak. Apa berung yong di dia. Kami pantai siang belum break pun. Cik mengi pahan dia. Yang keruat yang ni. Ada benda. Hun. Jalan. Di so mentah ini asyum di ibe di niwe. Kemudian dia yang sundur klak. Basa. Ting sipit kalau kamu ngam detip ka ilong ni kami ilong ni kata orang detip bah sama. Destraya pi kalau no. Wah. Di model number 1. I'm the blogger. So nice. Kelah model bakut betas ni. Okay, tinggal penhap nak. Penhap nak mana? Oh, penhap tu deh, penhap tu. Oh, pangan itu. Sak siapa? Ada bentar-bentar vision pun tu ya. Oh, lemah pilih dari ya. Aha. Sorry. Fokus saya kerjaan pet. Fokus dari mana ni? Matai hebat nilai bentar. Ni dah yang shoot yang kawai ka promotional short promotional video di ibun kam mengiring ya brainstorm. Saya petnya video bakut ngila hijack ni channel bakut nas ni. What did he say? 1, 2, 3. Penhap nak? Tak, saya sangat lupa penhap tu ya Shopee tu. 3 proportion ya cha. Bujuk upor bahap, bujuk upor pipi ya. Mah, terus dah tak kelihatan lah. Reveal. Tawan. Penhap lo ni, rias biasa isi. Tanya kajian di pion. Kerja dari. Saya jangan jom pilih ada mang ni. Tapi tak ada pump pi kum tu, tapi habis cong ni habis photoshoot. Tahe gitu. Pakai. Habis nak terus. Nama kita sekarang di shot, yang di shot itu belum. Lah, biar. Lihat seketu kan sempat piwa for di you individually betul sebab tanggal ni. Yes, betul. Kalau dia berita yang betul baik. Emotion betul kan? Kentir. Oh, nice. Ya, sudah. Quarter pants ni? Quarter pants ni. Lawai lah. So sad. Wih, kau ke depan sih ya? How you feel about me, kan? Look at me. Ada people in the sky. Sini dekat t-shirt portion itu usually. Only Justin Bieber wears here. Tak ada. For the first time ngayo petulun dem ke balong ke biang size. Senang matai. Persang eksperimen sudah ni bekai balong no. Belum no. Besi kini lay. Ladi bro.
Bel button. Hai. Sebut tombol tu tak. Itu gladi Tombol itu. tumbuh. Oh. Black Bieber. Bahasa Ini custom kan? Ha custom bed brokat everything. Nadu ki budam, nadu ki brokat customize. Setiap lihat mau kita close up bak kita ini. Oh yes. Searching gitu. Ada sepeda. Ha? Ini. Transition segi belakang pump. Ha? Oh. Okay. Mau transition lah nama lesa. Hilang dah ni men eksperimen mentang sini. Dah. Terak tu. Tak ada betul dah. Apa Islam? Ah ni hilang belakang untuk lari. Ada yang mana? BTS lah yang salah. Asyik dengan dia. Oh, kan sampai sah video. Let's see. With the transition, with the youth there. I don't hope for best transition, for best. Key shot for best. So, Kejip for best. kini ka custom clothing brand. Kabarang ini Shillong ka pila ban customize ki jangan ku jong pila ban pasu putun lingkot nama ta jong ki balingkot. Pila ban pasu putun jerong nama ta ki berjerong kum kini. Di nama ta jong behavior ku jom nagi barai khor kum jom pakum ter so kani. Lebih petnya ing kotor pan dan rei jing sya kadai ka patlun ka ban nadu rendang la kum phong su sela kejat. Dan rei kum kani ka patlun ngapa jio menuru ngaleran ngan phong dengan phong la phong nomor beli mentang singa la kala model. Dia kani ka bakila ada ban shim lupa ya ka measurement ki thau kum thau sut. Pat hadin shi steo arteo e ngathai kum ta hi te pila la ban yo te bomut kam dei shu tang ka tu ka patlun jeans ba kri te ka shlit hit kum tu kani ba pila ban pasu ban fit bit sbiak kum phi kum style jong phi kum ta ter kani kam dei style juga ten ringan le kali style le model bit depth to page kalong kum do mata na photo shoot Kani lagi. Asal yang. oh sorry Excited. Wan kom shali. Kendian. Dah. Dah biang. Apa? Jujur. kamu ada ni hari kena Bersendak mana? MP oleh shoot senang ketiru kan? Dia nak Ya, sampai. tangkawai ke? Hap pom broccoli ya. The shoot senang. Go. To go. क्या करता? ha और सबका जूता में ऐसा करना पड़ेगा फिर ha wis wito हाँ बिना जूता का पिन तो हम नहीं करता है नहीं पता hey bro Behind the scenes. the DIY hack Ini diki hack, life hack ini. ye benar jabang Selit. Ibu lah boleh betul. Besok kena kastual pula bro. Ibu lah boleh betul. TV. Oh, Ayah. What's up? Hang ni ngidang le ya ka way ke photo shoot. Burungnya mana? खाना Pihak ni ni. Tep dari gaya. hafal. Ya. Nama Oh, nama Kau sudah tu beli ya? Tep betul. Em dari hafal. Oh, Pihak ya. ni ada juga pihong dekat. Ha, beli. beli ya. Beli hafal. Tenang sama. Apa ni? Biasa Gen Z influencer lah ini along. Pembeli berbayar mah. Bro lah jenis peniang. Ya, kumni sa coffee ni ko pinang pat Details. post ni kila pa niya kumni ang video. Oh, yes. Oh. Batai. Kumni ka jat man de kumni something. Di ka sapaw di ka mas brown. Ne pergi shopping lah tu. Nginum pergi dah. Berbau dah. May pinky mo dari. Anak kamu jauh kalai dari? Oh, kini I know vertical. Nang lagi di Kumni biak. Dah. Oh. Tadi. Woo. Syong nak.